Hagajangi kendu balengkot hapadeng usembut menteri rangba ke sorkar jelau ba prestun tensong bat kilat pathai khubor hagabai dei bantip nia ayu ke sorkar kan le naba la jelle ki kamrunar ruser kum ka jingkrong pisa be ain bala jupau na kapor sakapor utei usembut menteri rangba ulaong balada ki dei ki kenthai nation rang ne kinu kinu kiseng kim dei ban penken ya ka ain bat ki dei ban buram ya ka ain bat ikipaj ba ulo ongru baga jingshim kabu bandawa pisah ka kerteng jung kisang bhalang bapher om dan i ban ong henrei ulo ong baki bor ka an ken kembe ikinong tu kaba ka ne ka jing ong jung u om shem la kan tho persha yanu ru henrei ula kren salon sar Tapi kebanyakan ban ong ta kolong tak ni, nobody should be above the law, be it anybody. Mo kino ti ong kentay ni senlang ti ong kiseng ni kino. Kabanga request na kaliang jong ke komen kalong ba ngimday ban cross iya ke boundary line yano dari pi ong ke extortion lani kino ki illegalities sengaw bah ban adekar burom ya kaan burom lem ya ki pajba jong ke jalan nekra jong Kalau bagi kami kentang itu bisa ngalang makin dalam awal anak kita bentak. Pito kajing pun kami kesembalang ngangampong kumung udah mabayo mentahi kata kasyong hagiseng malang bre ada gidon kan untuk kajing snow kina I clarification jadi mangi ya mengikem ya ki kriminal la pilong na kanu no kaseng la kanu kaniam na kanu no ka kontoit la kanu no snong katangim ong kenai ha mengikem kamut mengikem ya ki scam ki criminal activities ki criminals tenak la kadau mau ingin ong kuno ya ki seng ne ki bombo Misal tu buat ini pijat jinjum penselamian pijat. Kalian tu menikah jelah. Atau masuk tolong serius bahkan kem. We are very serious mentawi on the job but ngin penting na ba kanam don syuk kum kene kaja jing ya krong bi an ki jing la bi an haki bentak